siletha Jesu lomhlinako umuntu, siletha Jesu lomqinisa kumuntu, siletha Jesu loqinisa amakhaya abantu, siletha Jesu yena yedwa ohlanza izono zezwe. Hallelujah. Hallelujah. Lithi livi wathi makafa nelithempeli bekunengubo yakhekeka emkhathini, lokusho ukuthi noma ukuphi akusadzinga ukuthi ufune abafundisi nalabo labantu okufuna imali, akusadzinga ama-one-on-one. Ufuna wena uvume ngomlomo wakho ukuthi uyinkosi nomsindisi utakushintsha. Nguye yedwa lesiphila ngayo, ngilo yedwa igama esinikwe lona. Lithi leli gama liphakanyiswe kakhulu. Uyethi makehla wonke umuntu uyembona, amadolo onke ayawukhozama kuye, ngokuba linamandla liphakanyisiwe emhlabeni, ezulwini nangaphansi komhlaba. Yilo lodwa igama esilaziyo, yilo lodwa igama esilaziyo. Umuntu ukuba ingozi, bengamlandzela
Umkhosi kaJesu. Siyacela bonke lababhungile engube babuyise. Siyamemezela ekuseni. Oh haleluya ekuseni. Sitamemezela egameni likaJesu. Sitamemezela muntu lofanele wena sikhuma ithuba lisekhona. Lithi inkosi kutawufika isikhathi lakhona tisizwe letihle letintombi letihle tiyawubheka mpumalanga neningizimu tifuna izwi kodwa tingasalifumani ngakositosha ekuseni kuthi bakulithuba lelihle kuba bangathathela sinqumo sakuyamukela inkosi. Oh haleluya ekuseni egameni likaJesu sikhona siphakamisa igama leliphakanyiswa emhlabeni kuthi bonke labatawukhona kulo batawuzinza ekuseni egameni likaJesu. Oh haleluya. Ongatendela kahle, ongatendela umusa, ongenda kahle ekuseni thatha isinqumo sakuyamukela inkosi kodwa uthatha ithuba elihle kuthi ugijimela enkosini kuthi ongagijimela unalilithwala ongagijimela enyembeni likaJesu ufumane umusa usindise utendele kahle ukhetha isinqumo yamemphela kusakuhle umtimba uhlangene nyama konke timba tikuhambela kahle konke ubona kukulungele kodwa uthatha isinqumo sakuyamukela inkosi. Haleluya ekuseni sitomemethela amazulu sitomemethela amazulu sitomemethela memethela inkosi lophilile simemethela inkosi lophilako simemethela inkosi letawubuya masinyane lithilifi onke mehlo nalebamphikako nalebamkhosile nalebamhlubukako nalebangalako kodwa kude suku onke mehlo lisatawumbona onke mehlo atawumbona sitophakamisela ekuseni kuthi ufanele kumamukela njengenkosi nemsindisa ekuseni. Haleluya. Siyamemethela ekuseni masulu wongana sitomemethela simemethela tikwatinhlophi memethela tikwatinsiswa simemethela komake simemethela kwawonke kuthi namemphana lelithuba livulelwe wena nomusa wendele wena nomusa umemethela wena bewawendela umusa uyithatha lethuba ulisebenzise. Oh haleluya. Lithi livlenkosi lomusa wendelwa bonke abantu ekube basindiswe bafikelele kulathi iqinisa engaba kuhle ekuseni kuthi utendele kahle thatha lo musa ekuseni sitomemethela amathuru wonke losewefa. Lithi livlenkosi sawuneqala. Haleluya. Nekuthi ufile lifi sekubuye kuthi bekakatendela yini sekalifile lifi ngako ngisomemethela ekuseni ukuthi uyihlahla ngokumusa kuthi namhla ulifile lifi laNkulunkulu ongeke wakwenda lite tendele sinqumo sakuyamukela inkosi. Haleluya. Ekuseni siyathandaza ekube wonke lothi abaliva lingamniketi ukuthula kodwa likhulumisane nenhliziyo bese sawuthatha sinqumo wedwa utamukele inkosi egameni likaJesu. Haleluya. Lithi lifi munye mlamleli phakathi kwemuntu naNkulunkulu asilethanga lutho silethe mlamleli munye mlamleli phakathi komuntu naNkulunkulu asinawo mandi asinayo isiliva asinayo igolide silethe mlamleli phakathi komuntu naNkulunkulu uthole ukuthi sozamile konke akukalungi nangu Jesu uyaphila nangu Jesu uyaphilisa nangu Jesu uyasindisa ungafi ungamamukela uNkulunkulu ungafi ungamathathi lo Jesu uya uthi nina nonke nenimlembele nina nonke nenomile uyani nangu Jesu
namhlekusene Matsulu lithi livi la Thank you, uNkulunkulu Jesus. indodana yomuntu itelekto senzisa iphindi ibuyise lokho lokulahlekile namhlekuseni sinte nje kutobabata leyo ndvodza leyo kokuthi kungaba kuhle nawe namhlekuseni uyamkela uvume ngemlomo bese so uyakholwa ngenhliziyo Hallelujah. ngoba uNkulunkulu longajiki uyamthatha lomusha amfake ngaphansi kwamaphiko akhe Hallelujah. zala kanjalo naye lomncane amthwale lithi livi lakhe some may trust in chariots some in horses but we trust in the name of the Lord ngoba lona lodwa liphakanyisiwe ezulwini laphakanyiswa emhlabeni nangaphansi komhlaba kanjalo kuyatiwa ukuthi kuneligama lesithi masilibita konke kubese sekuyakhothama sowasilibita amadolo onke aguqe yonke imilomo ithi nguye ungcwele ungubayede uNkulunkulu nje lohlele esihlalweni sakho somusa uthi noma angenzanga lutho sala sithi ungcwele ahlela njalo kungabonakali lutho sithi bayede ngoba sesiyaqonda naloma ethule njalo solo uNkulunkulu kuze kuthi abe uNkulunkulu akudinga ukuthi size sithenga amakhandlela sithenga kwini size sitihwaye sihlupheke kodwa kudinga nje ukuthi sikholwe ngenhliziyo sibese sesiyasho ukuthi uyinkosi yena uyobe sesoyasebenza etimpilweni tethu sithenje kutoba abadaloyo uNkulunkulu namhlekuseni kokuthi uma ngabe bowungamandi namhla sowuyamandi uma ngabe bowungakamamukeli mamukele ngenhliziyo yakho yonke ngoba kuye kuyaphileka akawadle mandla omuntu sithenje kutosho kokuthi kunaNkulunkulu longaphezu kwako konke namhlanabisene Matsulu bekungaba njani kokuthi simamukele sisonke uthi mhla indodzana yehlela emhlabeni sibethe sonke siyakhuphuka sekhaya ezulwini engeke kube mnandi nana sisonke sibethe sesekhaya ezulwini siyodla nababe lesezulwini namhlekusene Matsulu silethe lokho nje igolide isiliva sinalo kodwa sithi nanti wudlu likaNkulunkulu lelisusa sona selive uthi Davide sengimdala emhlabeni kodwa ngase ngambona waJehova encotshiwe kubhlungu kakhulu emuntwini lo ithemba lakhe lingekho kuJesu lamanye amathemba lesithembele kuwe emadlotini bafuna tingadi tetilwane kodwa nangiJesu akafuni ingadi akafuni imali ufuna nedi wena nje kuphela kubhlungu kakhulu emuntwini lophila emhlabeni lithemba lakhe lingekho kuJesu ngoba Jesu akabhadalisa nani ngoba Jesu akafuni ma-oyila nemafutha ufuna nedi wena nje kuphela lithi iBhayibheli bantwana bakaNkulunkulu baboshiwe ekeveni laseGibhithe uthi I will pour my signs and my wonders in the land of Egypt ingabe uboshiwe tinkinga tiningi kakhulu uthi uNkulunkulu uyothelela moya wonke kuwe ma-miracles nama-signs akhe kuwe imele nje wena umuntu omvuma nje kuphela uvume umthathe Jesu njengemhlengi ngoba sikhonza mhlengi nohlenga nabo etinkingeni letiningi abasesoyakusinzisa uthi lona lohlabelela kuligalabe libanzi unemahlambela amakhulu kakhulu tinkinga utifuna tonke tiletha tonke tinkinga kungasali na yinye nangiJesu Sesiyathandaza ekuseni egameni likaJesu. Sesiyathandaza. nali likhambi ekuseni lelapha tonke tifo lilapha inhlupheko lilapha kukhathala lilapha i-rejection lilapha lonke lelikhambi ligama lalo nguJesu Kristu lowafa wavuka athi nina nonke lenikhathele nani lenisindvwako
Sesemthandazweni namhlanje ekseni selishunyeliwe livi laNkulunkulu. Selishumayeliwe kwamenyetelwe ekseni egameni lika Jesu. Uthi umpostoli Paul, ngoba umuntu uvuma ngemlomo wakhe akholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamletha Jesu emhlabeni waya emnqamlezweni ngelisuku lesithathu wavuka bese kuba kusindiswa kwakhe. Besithandza kusho namuhla sisaye emthandazweni sinquma uyadithathela wena la ukhona khona emateksini khona lelalele kusukusela iqalile le open air kuze kufike lesikhathi. Phakamisa sandla sakho la ukhona sesiyothandaza. Kholwa ngenhliziyo yakho bese uyavuma ngemlomo wakho. Umuntu udithathela isinqumo yena ayedwa. Uma ngabe umuntu atalwa emhlabeni ngisho noma ngabe angaba lithwini kodwa impilo uyiphila ayedwa. Sesiyothandaza. Thatha lesinqumo sokumamkela Jesu akwendela umusa namhlanje ekseni. Sasiboshiwe kodwa namuhla sikhululekile. Sasihlupheka, sasisebugqilini, sihlushwa tindo letahlukahlukene kodwa namuhla nayi inkosi yamakhosi. Sesiyothandaza Jesus. Sesiyothandaza emateksini eboxa lapha emamakethe. Thandaza nathi make, thandaza nathi sesi, thandaza nathi bhuti. Nangu Jesu wamahala. Sesiyokhuleka, sesiyokhuleka. Uthi Petro akakhethi libala lemuntu, akakhethi libala lemuntu. Kungenteka bese utahlulelile wena kodwa namhla ufuna kisho sigcina ngalamagama. Dithu tindzawo letibekiwe, timbili tindzawo mele wena utikhetsele kokuthi ufuna kuyakuphileni noma ufuna kuyakubhujisweni kwangunaphakathi. I don't believe kokuthi namuhla la eMatsulu khona umuntu lothi ngamane ngiyoshe esihogweni. Asikholwa kokuthi ukhona lothi ngamane ngiyoshe esihogweni kodwa bonke abantu bafuna kuyakuphileni lokungunaphakathi. Phakamisa sandla sakho. Uma ungakhoni thandaza nathi enhlitweni yakho nayi inkosi yamakhosi. Uma bongakhoni phakamisa sandla. Kholwa thandaza nathi enhlitweni yakho. Vuma namuhla ngemlomo inkosi ngene enhlitweni yakho. Kubo bonke ama-business establishment belabahamba bandlula ngendlela. Nangu umthandazo, nangu umthandazo. Sesiyabonga uNkulunkulu wasezulwini. Thank you, Jesus. Sesiyabonga thwala laphakathe. Thank you, Jesus. Side kulendzawo ngenxa yelivi lakho. Nkulunkulu instruction sithole ezwini lakho. Hambani niye etiveni tonke nishumayele livi lesiphambano. Bese la ulovuma kakholwe uyobhajatiswa bese timangaliso netibonakaliso tiyobalandzela. Babe siyathandaza letha simangaliso khona abantu lana namuhla ekseni labakwamukelako. Nangelo yaphuti, nangelo yasesi uyakholwa enhlitweni yakho uyavuma namuhla. Siyathandaza egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha ngena bese wenda letibonakaliso naletimangaliso egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Babe siyathandaza substance abuses Lord God Almighty lebeti bahlukumete namuhla simangaliso phakathi nebusuku siyabafikela egameni lika Jesu. Nkulunkulu nemusa siyathandaza bendele musa, bendele umusa nabala bakuvumako nabala bakwamukelako egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Naba bakuvuma egameni lika Jesu. Babe siyabonga sikunika dumo lonke siyakuphakamisa ekseni egameni lika Jesu.
labakwamukelile Nkosi sithi ibonakaliso tiyobalandzela bahluphe livi lakho libahluphe bangabi nako kuthula ngenxa yelivi lakho siyabonga sikuniketa lithumo egameni lika Jesu Kristu thina sonke shayela uNkulunkulu tandla egameni lika Jesu. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus.